Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Eko twebwe tubasangirana umunsi n'umumenyereye. Yewe nitwa Hitimana Jean Conseil, nkaba mvuka i Makamba, nkaba mvukana na mushiki wanje Mami. Kuko tujakwihana Benezero cyane bose ubona bagaza hano rero byo gushima no gushinga nta Yesu cyane. Eko jewe umuntu nabayeho ubuzima bwoye cyane kandi kari koroshe. Satani anyaga umugisha nari kuronka. Bo tukana bose ijewe mwenye abandi bose aratunze karabaye ibereye hanze ibereye ariko cyo Satani iribwa agira umuhindi agira amayobo nari kuba nanje fisa akamodoka nakagendiraho. Ariko rero ndanangura ku ntango ukuntu nabayeho mu buzima bwa kera ntarazuka. Rero nabayeho umuntu w'umunyabyaha nkomeye cyane gusubya mwebwe mwihanye nibazaga ntabwo uko waje mwashyizeko. Jewe nari umunyabyaha nari umusambanyi wa mbere ariho akomeye nkasambana n'ubwoko bubiri. Nasambana n'umuntu ku mubiri ku wundi kongera ndamubuze nkasambana n'ibyiyumviro nkamubona nkamusambanya nigenda we tubavuga kandi tutari kumwe kandi tugasambana nawe. Ndayibamo igihe kitari gito cyane ariko Imana iranzigama muri ibyo byaha ntiyanyica ngo mpe. Ikindi cyaha nabayeho cyane nabaye mu cyaha cy'ubusuma nkongera nkaba umwesikoro. Wewe ndakuguhereze wampa amafaranga kabisa oya nayo wari kubona kusemuye wage no kuri konti warampa nkagusigaho nkagenda nkakubwira ni taha wibe. Ibyo rero mu gihe kitari gito cyane bikomeye rwose. Rero ndashima Imana ibyo byose ko yabinyujije ikangiza ubwo busuma ikangiza ubwo busambanyi kandi mu bantu twasambanye naragerageje guharira abo nibuka twasambanye n'abantu 120. Kandi Imana nayishimiye rwose ko nabo bose twasambanye akamugera nigeze nawe. Ndashima Imana cyane mugo busuma bwose nagize ntabwo nokugira ngaho ko n'icyobohera n'ibindi. Ubusuma nagizemo benshi twatandukanye barapfuye bamwe barabacumise abandi bari mu minyororo ariko cyane ndashima Imana yuko ibyo byose Yesu yabinkingiye akagwanira intambara ntibanjumite nkabaho ushika ubu bisangeze gahana n'ababihe benshi mu Uwiteka. Turayishima Imana. Abashimiye mushiki wanje kubyo yankoreye bose barampeze mu muryango kuko ntawamindaro nagenda namujorde nate ntawamindaro nagenda ntwaye telefone yiwe. Urumva ndashimira rero ko bose bampeze mugabo mushiki wanje dukurikirana ariwe Kaneza Flora Mami Imana yamufashe cyane akanyitaho ko mama napfuye. Imana imufashe tukomera baragerageza ko noja mu isengero musenge muri bombe rije niho basengera kugira ndondere aho ndahara navuga nti ginibaheze niboga nigiti bagasenga bagaheza nkagenda mu byanje. Rero Imana burya ntiyemera yuko umuntu ari mu isengero asambana mu isengero yayo anywa itabi anywa inzoga mu byemere. Undi munsi ndagenda ndasenga naraye sambanye ajya muri bombe rije murahabona ngiye gusenga ngasenga basi aravuga ko rero ijambo riramfasha ariko
ukihana byakunda. Ariko ndashima Imana cyane kuko Imana yashimye yerekana cyane idumukobwa baje kumuterinda icarira n'imikana bimaze kumenyekana mu isengero mbana. Ndabishima Imana cyane kuko mu isengero y'Imana nta byaha birakoreka. Niba umuntu abikora ukabona we ntiragukorako izotera gukoreka. Genda mu kabare kunywa nazinywa nyegeye tuvugane n'umupasiteri yitwa Rutayisire Ngiramuhamusi mwebwe yatwara kw'ibombe yicarira ahantu sinahuwe nakamusiteri nawe yibere kwafana ndengane gusa reka Yesu ashimwe ko nikaye ndemvangire byarahanze ndavuga nti aha noneho rero karabaye ubuhobe. Imana nawe yigeze ntacyo yigeze Imana cyiyigeze niba ubigira uwo bari gahayigira arigiye ariko hagira kubona umunsi zo kumaramaza ntuzosubira ukundi. Rero yamaramaza umunyamanya ndabivamo ndabiheba kuko ndari ku isi. Rero ndashima Imana cyane rwose kuko yabandanije inkiza ibyo nagiramo ibintu bitandukanye. Abashima Imana ubuhongeze byose narabihebye narihane. Yesu yarangiriye neza naje ngomba kuba pasiteri kuko ubutumwa. Imyaka nakoreye Satani muze mu nsengero, imyaka nakoreye Satani nzoyirenzemo nkorera Yesu. Ntayange ni nyinshi cyane kuko nari umuntu nkunda amafaranga agenda narashoboye gupfa cyane. Hanyuma ubundi muhungu araza arambarira ati ngo ndakwerekana uronka amafaranga na jenera yarose y'umuntu adangaza ahantu bitoma abantu. Ndagenda ngiye arambwira n'amazi ariko byoshoboka ko uronka amafaranga nkatunga birakunda cyane n'umuntu witama y'amahera ariko ndayafashe nyaje umunsi ndagenda tugiye arantwara kuwo muntu mutamasanga mutamagira yo mushihe ukamubwira ngaha arambarira ati urashaka gutunga nje ndashaka gutunga cyane. Arambarira ati ukaba ugomba gutunga endo fundura urabe ajya amavarizi. Ndagenda yafundura amavarizi asanga yuzuyemo amadolari amarundi amayero amahera rero kuko pana kwa amafaranga. Hanyuma arambarira ati rero jewe iwanje ndekura isake ngiyo ndayinukira intete ikarya intete 10 uzomara imyaka y'umucupa ikarya intete 2 uzomara imyaka 2 ikarya intete 100 uzomara imyaka 100 ucupa nitobura yawe. Ariko aho hantu ndashimira Imana ko yahamunge n'umuntu nkunda amahera uko bwose ariko Imana ikambuza ati nureke nawe wo gupana n'indi kuzimu nawe yagomekanye igisate n'abaramaze atandatu majambo. Ndashimira Imana ko yahamunye abo hantu nkaba narakize. Ndabishimira Imana cyane kuko n'ahantu narigeze hagoye cyane kandi n'indi kuzimu nawe yagomekanye urusate rw'urutete n'amara amezi atandatu majambo. Ariko ndashimira Imana ko yagwaniye ikamuramo uwo mutima nkamubwira ni mutama hamwe yogira isate naho yogenda gute. Uwo mutama yaramwitegereza aravuga ngo toka waje kumgerageza namubwira ati ndagiye wese yandagenya hadaciye n'iminsi ati n'imyaka 2 uyo muhungu yantwaye nawe yaciye ako. Kandi ibyo bintu byiwe nyene numva ko byajyanye kuko ubu ntabwo bagifise kandi byari ibintu byinshi cyane. Rero cyane cyane abajene kuko ndabwira abajene bari ngaha ubu hari ibintu byanditse n'amafaranga cyane muze murabe maso cyane kuko ayo mafaranga ari nk'umutego uzoyaronka ariko nivyo ariko uzoyaga igihe gito. Rero ndabishimira Imana ko yabinkije ibyo byose ni byinshi noshima Imana ariko ntibikunda kako nivuga jewe Imana yagumye ingwanirira kuko yamenyereye ko nanjye nzoyivuga cyangwa nshingire intahe kuko iravuga ko uwo nzoyishingira intahe imbere y'abantu ariko abashingira intahe imbere y'abantu. Rero ndabishima cyane rwose ndashima kandi n'abari musirikare n'abari musoro ndabise ibintu byinshi noshima ariko ntibyokunda nzobishima azobibereka kuri TV nzogenda ndabizi cyane nzoshinga intare ntereye kimwe ku kindi kuko sinabatwara umuhanda cyane. Rero ubu ndashima Yesu nimusomere muri ntunzera nimusomere muri Zaburi ya 20 musore Zaburi ya 20
Zaburi ya 20 yose. Uhoraho akwishyure ku munsi w'amagorwa. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru, ikurungikire gutabarwa kuva ahera h'urushengero. Iguhe inkomezi ziva i Siyoni, yibuka amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cyawe coshejwe. Iguhe ico umutima wawe wifuza, ishitse inama zawe zose. Tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ivyo usaba vyose. Rero kinabugisi yazabiresha kuri mwene data kandi zafura nabaye hakuzi cyane mukumfasha muri twose mukina hose nakizwa nagenda gusa namba kibyose yakanyambika guhera hasi gushika ku mutwe. Ndamushimira Imana cyane rwose kuko yabinkoreye, nkashima ryo jambo bivuga ko bazokomeshwa amashyi no n'agakiza kanje bazokuza n'amabendera. Ibyo byose ndabishimira Imana cyane rwose kubera iyo tuvukana kandi zafura. Imana imuheza gukomereza umugisha, n'abandi batavukana azobagirira impuku. Imana imwishura. Murakoze cyane.